Traganje za besmrtnošću. Današnje generacije žive svoj život punim plućima i sve odmah žele. Njihovo geslo glasi: iskoristi sve svoje prilike danas, jer sutra ih možda nećeš imati. Nije važno da li imaš 20, 40 ili 71 godinu. Život je uvek bio i ostaće najvrednija savremena roba. Većina od nas želi da ga što više iskoristi i da što duže traje. Nažalost, manjina preživi 70. Ali zamislite život bez kraja, postojanje bez vremenskog ograničenja. Da li to zvuči kao moguće, kao istinito? Čovečanstvo je uvek bilo opčinjeno svojim poreklom i radoznalo se trudi da sazna svoju konačnu sudbinu. Možda se najspektakularniji dokazi u prilog ovom traganju mogu naći u Egiptu. Moderni Egipat je zemlja koja još uvek zadivljuje. Kairo, glavni grad, je najveći grad Afrike i arapskog sveta. U zemlji čiju površinu u veličini dela od 96% pokriva pustinja, kaže se da je Egipat Nil, a Nil Egipat. Izvirujući u srcu Afrike, Nil je postao najduža reka u svetu i obezbeđuje veoma potrebnu vodu za navodnjavanje. Očaranost drevnih Egipćana večnim životom možda je ono najzanimljivije što Egipat nudi. Njihova kultura i religija zasnovani su na tome, zato je veći deo njihovog života bio priprema za besmrtnost. Arheologija otkriva istoriju i kulturu drevnih naroda i njihovo traganje za zagrobnim životom. Egipat predstavlja jednu od najstarijih civilizacija sveta. Istraživanjem istorije ove zemlje stvara se novo shvatanje vremena. Njihovo traganje za besmrtnošću dovelo je do izgradnje najvećih piramida i hramova na svetu. Današnji Egipćani sačuvali su težnju za duhovnim. Kao i kod njihovih predaka, traganje za besmrtnošću se nastavlja. Većina svetskih religija može se danas sresti u Egiptu. Zapravo, Kairo je islamski centar Severne Afrike, a u njegovim srednjovekovnim četvrtima nalaze se najlepši primjerci islamske arhitekture u svetu. Međutim, može li egipatska vekovna opsednutost besmrtnošću da nam pomogne da se pripremimo za smrt i život posle groba? Može li njihovo traganje da nam otkrije življenje punim plućima? Ovde i sada, na pragu novog milenijuma. Za stare narode zagrobni život bio je koliko duhovno iskustvo, toliko i deo svakodnevnog obožavanja kralja i bogova. Na neobičan način približili su se kao ljudi besmrtnosti. Želeći da sačuvaju telo posle smrti, Egipćani su razvili metodu poznatu kao mumifikacija.
Nakon smrti telo je pokrivano katranom, uvijano u stotine metara lanenih pokrova, isprskanih uljima i mirisima i smešteno u drveni kovčeg ispisan molitvama i magičnim vračbinama, koje su garantovale sigurno putovanje u svet mrtvih. Egipćani su verovali da je ovaj život priprema za život koji sledi. Teško je poverovati, ali u razdoblju od 500 godina ovo je bio ponos i glavni grad Egipta. Memfis je osnovao Nama, Menes, faraon iz prve dinastije u Egiptu. Memfis je danas otvoreni muzej sa spomenicima koji su ovde doneti sa svojih originalnih pozicija. Samo nekoliko relikvija je sačuvano, kao ova kolosalna statua Ramzesa II. Faraoni Memfisa sahranjivani su samo nekoliko kilometara dalje u Sahari. Najraniji oblik kraljevskih grobnica je bila podzemna prostorija na dnu okna. Nalazila se pod konstrukcijom od cigala ili kamenja zvanog mastaba. Zoster, prvi faraon iz treće dinastije, odlučio je da postavi nekoliko mastaba jednu na drugu. Prvi pokušaj da obezbedi odlazak sa ovog sveta u besmrtnu budućnost. Posljedica je prva piramida na svetu. To je bila stepenasta struktura sagrađena u 6 nivoa, visine 63 metra. Od svih piramida u Egiptu, one u Gizi izazivaju najveće divljenje. Gradili su ih faraoni iz četvrte dinastije i ubrajaju se u najuzbudljivije građevine ikad sagrađene. Stara egipatska poslovica kaže: sve se plaši vremena, ali vreme se plaši piramida. One su jedino od 7 svetskih čuda starog sveta koje još uvek postoji. Keops je sagradio veliku piramidu kao svoj večni dom. To je koncept koji je imao ogromnu važnost u životu drevnih Egipćana. Jer faraonovo traganje za besmrtnošću odražavalo je želju čitavog naroda za večnim životom. Njegova večna sreća, njihova je garancija za napredak u ovom i sljedećem životu. Velika želja za besmrtnošću ogleda se u neverovatnim dimenzijama velike piramide. Visine je 42 sprata i pokriva površinu 10 fudbalskih terena. Teško je pretpostaviti koliko je zapravo u nju ugrađeno kamenja. U ovoj građevini postoji oko 2,5 miliona blokova, od kojih svaki teži 2,5 tone, ali neki teži po 15 tona. Sve strane su različite dužine, ali razlika između najduže i najkraće strane je samo 20 cm. Zapanjujuće, ali svaka stranica je postavljena tačno prema severu, jugu, istoku i zapadu. Kad su sagrađene prve piramide, grubo kamenje koje danas vidimo bilo je prekriveno sjajnim belim krečnjakom. Sigurno bi i danas predstavljale vrlo upečatljiv prizor. Nažalost, kamenje je bilo razvučeno i korišćeno za gradnju kuća, mostova i drugih zgrada u okolini Kaira. Vrh velike piramide nedostaje i zato je 10 metara niže od originalne visine. Često se postavlja pitanje koliko je vremena bilo potrebno za gradnju ovih ogromnih spomenika. Grčki istoričar Herodot je tvrdio da bi 100.000 ljudi koji su radili 3 meseca svake godine taj posao mogli da završe za 30 godina. Zanimljivo je da faraoni uglavnom nisu ni živjeli toliko dugo. Danas postoje dokazi koji ukazuju na činjenicu da su piramide sagrađene za znatno kraći rok. Vrlo je važno shvatiti da je piramida bila nacionalni proizvod Egipta. 1 milion ljudi, sve stanovništvo Egipta u to vreme moralo je da učestvuje u gradnji piramida.
Neki su sekli kamen, neki su ga dopremali, neki su donosili hranu, sve za nacionalni projekat. Velika piramida je sagrađena za oko 23 godine. Sve kamenje uzeto je sa visoravni, osim finog belog krečnjaka koji je donet iz mesta zvanog Tora. Nezavisno od vremena koje je bilo potrebno za izgradnju, njihova konstrukcija je veličanstvena i vrlo brižljivo postavljena da očuva faraonovo telo. To i jeste suština piramida. To su planine kamenja koje sahranjuju mrtve da niko ne može da im priđe. Egipćanima je bilo veoma važno da im telo ostane sačuvano. Njihov koncept života posle smrti da Ka napušta telo i kasnije mu se vraća. I ako telo nije očuvano, to bi bila propast. Zato su morali da mumificiraju telo da bi ga očuvali i da sagrade piramide da bi ga zaštitili od životinja, šakala i pljačkaša grobnica. Svi ovi složeni prolazi bili su smišljeni da zbune pljačkaša grobnica i nisu uspeli. Nikad nije nađena ni jedna mumija iz doba piramida. Mumije koje se mogu vidjeti u muzeju u Kairu potiču iz 18. 19. dinastije i dalje. One potiču iz Doline kraljeva. Faraon je sahranjen pod piramidom i koristit će je kao stepenice da se popne do boga sunca, Ra. Oblik piramide je simbol boga sunca. Kada prođete zidni ulaz, idete levo hodnikom otprilike 100 metara koji vas vodi do prve pogrebne prostorije. Ova pogrebna prostorija nije završena. Ako iz te sobe pođete nagore, ući ćete kroz hodnik visok oko pola metra u dve prostorije. Prva je takozvana kraljičina odaja, koja je također nezavršena. Naći ćete se ispred nečeg najlepšeg što je neki arhitekta napravio i vodi vas u pogrebnu prostoriju. Napravljena je od posebnog granita i ima dva okna za vazduh koja zapravo to nisu. To su prolazi za dušu preminulog faraona. Jedan da se pridruži zvezdama, a drugi da ode prema brodovima koji se nalaze na južnoj strani, da bi duša Kufua uzela jedan brod za dan, a drugi za noć. Sljedeći faraon bio je Kafre, koji je sagradio svoju piramidu pored očeve. Na njegovoj piramidi još ima ostataka glatke spoljne fasade koja je nekada prekrivala sve piramide. Zbog tadašnjih problema sa pljačkašima grobnica, Kafre je oprobao novu strategiju zaštite grobnice. Koristeći stenoviti brežuljak u osnovi piramide, njegovi majstori isklesali su 73 metra dugačkog i 20 metara visokog lava. Na glavi lava isklesan je Kafreov lik, čija je namena bila da zaplaši pljačkaše grobnica. Međutim, Sfinga nije uspjela da zaštiti piramidu. Njen sadržaj odavno je pokraden. Ipak moda gradnje grandioznih spomenika nije obeležila čitav egipatski period. Sa krajem četvrte dinastije došao je kraj skupim kamenim piramidama koje zamenjuju nove strukture zidane ciglom od blata sa jednostavnom kamenom fasadom. Dobar primjer je ova piramida u Sahari koju je sagradio Unis iz 5. dinastije. Da bi obezbedio besmrtnost, po zidovima prostorija ispisan je hieroglifski tekst, dok su se sveštenici molili za njega u obližnjem hramu. Zanimljivost ove lokacije je reljef koji prikazuje ljude koji se mole bogovima za hranu tokom katastrofalne gladi. Drugi natpisi beleže da je narod znao unapred za ovu katastrofu koja je trajala 7 godina. Mentuhotep bio je uticajni vladar u to vreme, cenjen kao dobročinitelj i onaj koji neguje život. Neki naučnici tvrde da on može biti Josif, pominjan u jevrejskim spisima, koji je narodu delio hranu tokom 7-godišnje gladi. Najveći kanal u Egiptu spaja reku Nil sa Fajmovom oazom. Zove se Josifov kanal. Agencija za starine tvrdi da je ime kanala poteklo od Josifa iz drevnih spisa.
Uprkos pretećoj gladi, vladari 12. dinastije nastavili su neumornu potragu za životom posle smrti. Gradili su piramide nadomak Josifovog kanala. Ali ostaje pitanje, ko je pravio cigle i gradio piramide? Cigle su verovatno pravili Jevreji, primorani da grade piramide. Ključ traganja za životom posle smrti za faraone je bio kontinuitet vladarske loze. Faraon Amenemet III nije imao sinove, samo kćer koja nije imala dece. Hoće li se dinastije ugasiti i njihova besmrtna sećanja nestati? Bio sam u muzeju Pitri i slučajno zapazio ovu reprodukciju Amenemeta III. To je čovjek čija je kćer našla bebu na obali Nila. Zašto je ona bila tamo? Znamo da njegova kćer Sebeknefire nije imala dece. Da nije imala dece, dinastija bi se ugasila, što bi bilo ravno katastrofi. Verovatno se na obali Nila molila za dete, jer bog reke, Hapi, je također i bog plodnosti. I zato mu se u tom smislu treba obratiti. Dakle, ona se molila na obali kada, gle, odjednom se pojavljuje ta divna beba u koru. Možda izgleda čudno odabrati jevrejskog roba za budućeg faraona, ali morate razumeti da su Egipćani bili pobožni i da takvim događajima pridaju veliku važnost. Stoga je ona odabrala ovo dete za svog naslednika, jer sama nije imala dece. Verovatno znate šta se dogodilo. Mojsije je pokazao svoju pravu prirodu i napustio Egipat. Naravno, kada joj je otac preminuo, ona je postala posljednji faraon 12. dinastije koja se sa njom ugasila. U traganju za smislom života i životom posle smrti, jevrejski zapisi kazuju da je Mojsije odgovore tražio na drugom mestu. Egipat je ubrzo posle toga bio opustošen serijom nesreća, kao što je prikazano u Apua papirusu. Papirus sadrži egipatske podatke o 10 nesreća koje su pogodile zemlju, kada je faraon Egipta odbio da oslobodi robove. Posle smrti svoga sina, faraon je naredio Mojsiju da povede Jevreje iz zemlje. Jevreji su ostvarili slobodu preko Crvenog mora. Kada je faraon pokušao da ih sustigne, on i njegova vojska nestali su u talasima. Sljedeća 4 veka Egipat je prolazio kroz mračno doba, a sami Egipćani postali su robovi. Konačno strane trupe izbačene su iz zemlje i faraoni iz 18. dinastije osnovali su novo kraljevstvo. Glavni grad smestili su 800 km južno od Kaira, na mestu koje se danas zove Luksor. Ovdje u Luksoru, na istočnoj obali Nila, je grad živih. Skoro sve kuće i javne zgrade sagrađene ciglama od blata, koje su okružavale kraljevsku palatu, danas su nestale. Ali veliki hram je opstao. Povorka sfingi sa ljudskom glavom povezuje hram u Luksoru sa onim u Karnaku, najvećim ikada sagrađenim. Ovu dvoranu na stubovima sagradili su Set I i Ramzes II. Korišćena je za religijske svetkovine i krunisanje faraona. 134 ogromna stuba, kao da se uzdižu do neba. Na zidu hrama nalazi se zapis faraona Tutmosa III. On prikazuje blago oteto iz Kvebeša, grada u Palestini, za koji mnogi veruju da je zapravo Jerusalim. Tutmos je, pošto je opljačkao grad, potražio svoj put ka besmrtnosti, ponudivši žrtvu bogu Amonu.
Među blagom koje je doneo bilo je posuđe od mesinga i 300 zlatnih štitova. Zanimljivo je da Biblija također pominje 300 štitova koje je car Solomon doneo u svetilište. Neki naučnici smatraju da je faraon Šišek, koji se spominje u drevnim spisima, zapravo Šešong I. Ako je to tačno, ovaj faraonov zapis predstavlja još jedan dokaz u prilog vjerodostojnosti ovih spisa. Da bi sačuvali svoje telo za sljedeći život, faraoni iz 18. i 19. dinastije sahranjivani su u tajnosti. Njihovo posljednje putovanje vodilo je preko Nila do mesta zvanog Dolina Kraljeva. Ove dve divovske statue kralja Amenhotepa III. Dočekuju posjetioce grada mrtvih. To su jedini ostaci njegovog pogrebnog hrama u koji su sveštenici donosili hranu i piće da bi ga održali u podzemnom svetu i da bi se molili za njegov besmrtni život. Ovdje u Deir el Bahriju nalazi se hram kraljice Hatshepsut, jednoj od najznamenitijih žena u istoriji. Kada joj je muž umro, Hatshepsut nije samo preuzela presto, već i titulu faraona, što je uključivalo i lažnu faraonsku bradu. Hatshepsut je mirno vladala 21 godinu. Za vreme njene vladavine posjetila je i zemlju koju je zvala zemlja bogova. Neki naučnici smatraju da bi ta zemlja mogla biti Izrael u vreme vladavine cara Solomona. Možda je ovdje čula za drugačiju tajnu o besmrtnosti, da se život ne sastoji samo od materijalnih dobara, već da su i odnosi i veze također bitni. Egipćani uvijek sahranjuju svoje mrtve licem prema zapadu. Oni veruju da će se duša preminulog faraona pridružiti Bogu sunca na zapadu, da bi ga ispratila na noćno putovanje kroz podzemni svet. Otkriće Tutankamonove grobnice 1922. godine pobudilo je maštu čitavog sveta. Tutankamon, čije ime znači Amon daje život, postao je faraon u 9. godini života. Nažalost, ime mu nije pomoglo da dugo poživi. Umro je u 18. godini. Na brzinu pripremljena grobnica ukopana je u dno doline. Pošto je zapečaćena, grobnica je prekrivena sitnim kamenjem koje ju je sakrilo tako dobro da je ovo jedina kraljevska grobnica koja je pronađena netaknuta. Otkrićem Tutankamonove grobnice savremena civilizacija je po prvi put dobila mogućnost da vidi netaknuto blago i možda da otkrije tajne faraonovog života posle smrti. Posle mnogih godina istraživanja, arheolog Howard Carter počeo je da kopa na mestu koje je u dolini Kraljeva najmanje obećavalo. Ubrzo zatim njegovi radnici otkrili su stepenik ukopan u kamenu. Kopajući dalje, otkrili su 16 stepenika koji vode u podzemni hodnik. Na njegovom kraju naišli su na zapečaćena vrata. Isekavši deo, zavirili su unutra. Stajali su zapanjeni. Blago je bilo svuda. Netaknuto 3000 godina. Otkriće je šokiralo svet. Zlatno svetilište potpuno je ispunjavalo Tutankamonovu pogrebnu prostoriju. Veličine garaže bila je to prva od 4 drvene kutije. Bile su optočene zlatom sa urezanim reljefima. Unutar 4. kutije nalazio se omanji sarkofag sa poklopcem od crvenog granita. Podigavši poklopac, Howard Carter naišao je na drveni kovčeg presvučen zlatom koji je prikazivao dečaka kralja u obliku boga Ozirisa. Drugi zlatni kovčeg nalazio se unutar prvog, a unutar njega 3. kovčeg načinjen od čistog zlata težine 110 kg. Kada su otvorili 3. kovčeg, Carter je video mumificirano telo netaknuto 1000 godina.
Mumija je bila prekrivena nakitom i dragim kamenjem. Venac suvog cveća oko dečakovog vrata verovatno je ostavila ožalošćena udovica. Na licu mu je bila posmrtna maska od kovanog zlata, ukrašena stotinama komada dragog kamenja. Iznad čela postavljena su kraljevska obeležja od čistog zlata, lešinar i kobra. Zapanjujuće blago Tutankamonove grobnice još uvijek fascinira hiljade ljudi koji svake godine dolaze da ga vide. Tutankamonovo blago je remek delo koje se čuva na prvom spratu muzeja. Postoji oko 4000 eksponata, a postoje još neki u muzeju u Luksoru jer su na toj lokaciji pronađeni. Željeli smo da i posetioci Luksora osete lepotu Tutankamonovog blaga. Još uvijek imamo neke eksponate u skladištima. Dok je Tutankamon uspeo da postigne neku vrstu besmrtnosti pomoću svog blaga, njegovi ostaci danas leže tamo gde su smešteni pre mnogo vekova, u grobnici u dolini kraljeva. Samo blago nastavlja da živi. Drevni Egipćani želeli su da izbegnu konačnost smrti. Želeli su kao i mi da zauvek žive. Obredi mumifikacije, građenje piramida, obožavanje bogova u ogromnim hramovima, grobnice u dolini kraljeva, zakopavanje blaga činjeno je u smislu obezbeđivanja života posle smrti. Međutim, da li su stari Egipćani zaista otkrili tajnu besmrtnosti? Za njih je besmrtnost bila samo produžetak bogatstva i statusa iz ovog sveta. To su pokušali da postignu noseći sa sobom svoje blago, zlato, srebro i robove. Vekovi nisu mnogo od toga promenili. Mnogi od nas ceo život rade da bi priuštili sebi da sagrade velike kuće, otvorili pozamašne bankovne račune, vozili brza kola i čamce. Okružujemo se skupocenim nameštajem, elektronskim napravama, suvenirima sa putovanja, svakom mogućom napravom koja nam život čini lakšim. Ali, kao što su Egipćani otkrili, sa sobom ne možemo poneti svoju imovinu. Pitanje ostaje, kada se život okonča, šta sledi? Postojanje sigurno nudi više od onoga što su otkrili Egipćani.